abayahudi barwanirira iyobokamana, abanyayirani nabo barwanirira iyobokamana, kuko muri intambara ya Isiraheli na Irani iyobokamana ishingiye ku myemerere. iragatsindwa iyo rero, ishingiye ku myemerere. Ishingiye ku myemerere, kandi ikintu cyitwa imyemerere ntabwo gikubitwa hasi, niyo gipfuye kirazuka, n'akantu gato gasigaye karihembera kakazamuka. Kandi imyemerere y'abayahudi irashaka kugarura Libani, ikagarura Jorodani, ikagarura ibice bya Misiri, ikagarura Pakistan, ikagarura Palestina yose, ikagarura za Golani iyo ngiyo muri Siriya, ikagarura ibihugu bigiye bitandukanye za Nuza za Arabia Saudite, ibice bimwe irashaka kugera kuri Ufurate, irashaka gukurayo Yorodani ikambuka hakurya, cya gihugu Imana yeretse Aburahamu, sibyo? Cya gihugu Mose Yosuwa yabohoje. Icyo gihugu imyemerere y'abayahudi nicyo bafite muri viziyo. Iyo bakora intwaro nizo kukibohora, iyo batoza igisirikare nicyo kugaruza ubwo butaka, iyo bigisha abana siyanse, geography, nizo mbibi babereka. Niyo mpamvu rero intambara igomba kuba kasamutwe, kandi ni ibintu bihabanye kure n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kw'uyu munsi. Uyu munsi Kanani iri mu ijuru, Yesu yarayifashe, Yesu yasimbuye Aburahamu. Niyo mpamvu rero abantu bagomba gukubitana, sibyo, bakesurana kugeza ubwo Yesu azagaruka, abantu bakigwanira ikinyoma banapfa. Yesu nuzi ko yavuze ngo muzakomeza mupfe gutyo. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira mu biganiro byacu. Kuri kamera ndi kumwe na Byishimo, umeze neza? Turashima Imana. Ndagira ngo rero twinjire muri kino kiganiro cy'ukuntu uyu mugabo wa Irani n'abayatora, babita abayatora bariya Mustafa Kamone, abayatora Mustafa Kamone, abayatora ngo ubu ngubu rero ngo byakaze, batangije intambara, ruca ngo ni rukokoma. Ngira ngo nyuma yo gushyingura Ayatora nyakwigendera El Khamenei, abanyayirani bagize uburakari bukomeye. Iyi ntambara ngira ngo ubundi yagwanwaga, ni intambara yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Isiraheli. Ubu rero Irani noneho nayo yatangije ibitero. Ubundi Irani yajyaga irasa ari uko babanje kuyirasa. Irani yatangije ibitero karundura. Yatangije ibitero karundura, ngira ngo ejo bundi yarashe ahantu hageze ku 140 Amerika ikorera mu burasirazuba bwo hagati. Ejo Irani yarashe mu bice bitandukanye bikorerwamo n'ingabo za Amerika, irasa amato, irasa ibibuga by'indege, irasa ahantu Amerika yari ifite ububiko bwa misile buhenze cyane, kuko ngo Irani yaturikije ububiko bwa misile bwa Amerika bufite agaciro ka miliyari 5 z'amadolari. Ni imbaraga nini cyane ku gisirikare. Abantu rero bari kwibaza bati Irani noneho nibitangije intambara, birashoboka ko yaza kugira resistance igahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni cyo abantu bari kwibaza. Ariko abanyayirani bafite uburakari bukomeye, kandi ngira ngo Amerika ifite amahitamo abiri. Amahitamo ya mbere nayo yuko ishobora gukomeza intambara, ariko ibipimo byose bigaragaza ko Amerika itazatsinda iyi ntambara, kuko buri Amerika itari kumwe n'abanyaburaya, Amerika itari kumwe na bino bihugu ikoreramo bisa nk'ibyayihoreye kugira ngo ikine game yonyine. Biragoye yuko Amerika ishobora gutsinda. Buri iyo bavuze Amerika ni imbaraga nyinshi ikoresha. Buri Amerika ni ubukungu, Amerika ni ibintu bitandukanye. Amerika igira intwaro nyinshi irwanisha. Izo ntwaro zose rero nta ntwaro nimwe itigeze ikoresha ku gihugu cya Irani, uretse intwaro kirimbuzi gusa ifite mu bubiko zisigaye. Izindi ntwaro zose zarakoze. Amerika yakoresheje intwaro yayo karundura bita sanction, ibihano. Ngira ngo igihugu cya Irani kimaze imyaka myinshi mu bihano, gifatiwe ibihano.
igihugu cya Iran kiri mu bihugu bifite ibihano byinshi cyafatiwe na Amerika, kibasha kwiyubaka kititaye ku bihano. yego igihugu cya Amerika yahanye Iran mu buryo bw'ubucuruzi, yihana mu buryo bw'ubukungu, yihana mu buryo bw'ububanyi mpuzamahanga, iyihana iburyo, ibumoso, imbere n'inyuma. buri Amerika igufatira ibihano igambiriye kugira ngo nibura ubukungu bwawe bumanuke, ucika intege usubire kuko buriya urugero nitujya kureba igihugu igihugu kigira uburezi, education. yego buriya uburezi ni ugufatikanya. ntabwo ushobora kugira uburezi bwawe interine mu gihugu ngo buzabe uburezi. reka ariko nyamara Iran yubatse uburezi bwayo ku buryo ubushakashatsi bugaragaza ko abanya-Iran ari bamwe mu bantu biga neza b'abahanga ku isi. bafite aba engineer, bafite aba dogiteri, bafite aba scientifique. Abanya-Iran kandi biga mu mashuri yabo muri Iran, ni abahanga cyane ku rwego rwo hejuru. buriya ntabwo ushobora kugira ubuvuzi burenterine mu gihugu ngo bukomere. uzakenera abadogiteri bajya kwiga, ariko Iran ifite ubuvuzi buteye imbere. yego ku buryo nakuriya bavuga ngo barashe ngo umuyobozi wabo w'ikirenga uriya Mustafa Khamenei, umuhungu wa Ayatollah Khamenei, ni ukuvuga ngo baramurashe nubwo yarashwe bikomeye, ariko amakuru avuga ko ubuvuzi ahabwa avurirwa muri Iran. babona ko badakeneye, byize kuvuga ngo yagiye mu Burusiya, ariko barareba bagasanga nta gihugu bakeneyemo ubuvuzi bushobora kuba badafite, sibyo? n'ibindi. urugero wenda iyo tugeze nko mu nganda zikora ibintu runaka, hari aho ugera ugasanga wenda niba ari nk'uruganda rukora imodoka cyangwa se n'ibindi bintu, usanga n'ubundi ibihugu bigenda bigira ubufatanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ibi rero byahaye Amerika isomo, kwibaza ngo Iran ifite ubushobozi bwo kurwana natwe igihe kingana gutya, ari igihugu gifitiwe ibihano, kigakora misile, kigakora amadrone, kigakora ibikorwa byacyo mu buryo bwose. ariho Amerika wumvishe yiyama ibihugu nk'Ubushinwa, byagiye bigaragara ko bishobora kuba bikorana na Iran. Iran ifite ibibazo buriya by'ubukungu yatejwe na Amerika, ariko nyamara yashoboye kwihagararaho no kugira resistance kugira ngo izashobore guhangana na Amerika na Israel, kandi irabigaragaje. niyo mpamvu rero Iran itinyutse kuba yatangiza ibitero. biriya ni nko gushotora Amerika ngo yereke ko ntabwo ibiyibaho ari ukwigwanaho gusa. ni n'igihugu gishobora gutekereza kikangaza diru, kikaba gishobora kugutera noneho mukarwana. none ibi ngibi bya Amerika bya Putin nawe ngo wafashe drone zose ngo akazizengurutsa Uburusiya, ngo ngari gutega no mu Burusiya, ibintu biramugwa amahoro byo gutega gute? drone urumva hari ukuntu ufata drone ugasa nk'ujya kumba ibizi z'igihugu ukakizengurutsa drone. Uburusiya bumaze iminsi bufite ibibazo by'ibitero bya Ukraine byashoboye kwinjira mu Burusiya ndetse bigera ni Moscow. ibi bitero ntabwo ari Ukraine kuko buriya n'abanyaburaya ni NATO, ariko nyine yambaye umutaka cyangwa se yambaye ikote rya Ukraine. Putin rero aracyafitiye umwenda Abarusiya wo kubereka ko Uburusiya ari igihugu gifite umutekano, kidashobora kumenerwamo n'umwanzi. kuba rero ashobora gufata, ubundi ngira ngo Uburusiya n'ubundi bufite umutekano, kuko ngira ngo bufite uburyo bucungiye umutekano n'amadrone n'ubundi ya Ukraine bashobora kohereza nka drone 100 n'ubundi igeze ku ntego ikaba imwe, n'ubundi zigenda zihura n'imitego zipfa ari ugasanga kubera ubuhanga n'ubwenge abanya Ukraine bafite mu kintu bita gukoresha drone, ugasanga hariho 2-3 zigeze kuri target.
kuba rero noneho ashobora gushyiraho umutekano kuri sentire y'Uburusiya, ashobora kuvuga ati nibura noneho tujye duhagarika igitero ntagire n'imwe ifata kikinjira. none ko ngo na Ukraine nayo imeze nabi, ejo bundi yarashe rwose oya irimo kurasa, ariko Ukraine irimo gutsinda. ngo Uburusiya bwavuze ati n'ubwa mbere turashwe, kuko ngo yarabarashe birahamabwa. oya Ukraine irimo gutsindwa, Uburusiya buri kugenda bufata ibice binini kuri Ukraine, kandi ntabwo Ukraine n'abanyaburaya bashobora kuzaka Putin ahantu hafashwe. Uko bizagenda kukitemera kurekura Ukraine, kukitemera kurekura, ntabwo ari Ukraine, abanya-Ukraine ntibifuza n'iriya ntambara mu buyobozi ubwo, ahubwo Uburaya Zelensky n'abanyamerika n'abanyaburaya bamushyize muri Ukraine. muri uriya ari umukinnyi wa filime nkuko natwe tubona kuri YouTube, yari umukomedi, baramufata bamushyira atijya kuyoborasha kugira ngo bamukoreshe ibyo bashaka, bashobore gufata Ukraine bayihindure Uburaya, noneho binjire neza mu Burusiya. niyo mpamvu Putin yarahiye aravuga ati iki gikoresho cyanyu kigomba kuvaho. buriya Zelensky atarava ku butegetsi ntabwo intambara ishobora guhagarara hariya. bagomba kwemera Putin agashyiraho umutegetsi utabakorompe n'abanyaburaya, cyangwa se biriya bice binini byose byegereye ziriya ntara zegereye Uburusiya, kongeraho na Crimea akabitwara, none bakagira gute bikajya ku Burusiya. icyo kintu abanyaburaya nabo ntibagishaka, ntibakemera. ubwo ni intambara igikaze, intambara igomba gukomeza. harahomba rero umunya-Ukraine. niyo mpamvu n'abanya-Ukraine abanyaburaya banabatwaye bakabajyana i Buraya. buriya Ukraine yose abaturage hafi ya bose barahunze, buriya bibereye i Buraya, babahaye n'ubwene gihugu, babaho nk'abanyaburaya, babaha n'imishahara, babahaye n'akazi, abadafite akazi babaha n'imishahara. ku Buraya bo bazi ko ibibazo abanya-Ukraine bahuye nabyo n'Uburaya nibo babiteye. niyo mpamvu abanyarwanda bari mu Buraya mu bitubwire, umunyarwanda kugira ngo ubone ubwene gihugu i Buraya biragoye, ariko abanya-Ukraine bameze neza, bafatwa nk'impunzi, ibintu byose barafashwa mu buryo bwose. hari umusesenguzi nabone urimo kunuganuga ko intambara ya gatatu y'isi nyamara yaba irimo gututumba, tubyita tubicira inyeri kandi ari urukondo. intambara ya gatatu y'isi kuko ntago ngo Isiraheli ngo izigera ijya mu biganiro bibaho na Iran, ntabwo bazigera bemera ngo ibiganiro, ngo kandi aba bantu nabo ba Iran ntabwo izigera yemera guca bugufi. erega abayahudi barwanirira iyobokamana, abanya-Irani nabo barwanirira iyobokamana, kuko muri iyi ntambara ya Isiraheli na Iran ishingiye ku myemerere, iragatsindwa iyo rero, ishingiye ku myemerere, ishingiye ku myemerere. kandi ikintu cyitwa imyemerere ntabwo gikubitwa hasi, niyo gipfuye kirazuka, n'akantu gato gasigaye karihembera kakazamuka. kandi imyemerere y'abayahudi irashaka kugarura Libani, ikagarura Jorodani, ikagarura ibice bya Misiri, ikagarura Pakistan, ikagarura Palestina yose, ikagarura za Golani iyo ngiyo muri Siriya, ikagarura ibihugu bigiye bitandukanye za Nuza za Arabia Saudite, ibice bimwe irashaka kugera kuri Ufurate, irashaka gukurayo Yorodani ikambuka hakurya, cya gihugu Imana yeretse Aburahamu, sibyo? cya gihugu Mose Yosuwa yabohoje, icyo gihugu imyemerere y'abayahudi nicyo bafite muri viziyo. iyo bakora intwaro nizo kukibohora, iyo batoza igisirikare nicyo kugaruza ubwo butaka, iyo bigisha abana siyanse, geography, nizo mbibi babereka. niyo mpamvu rero intambara igomba kuba kasamutwe, kandi ni ibintu bihabanye kure n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kw'uyu munsi. uyu munsi Kanani iri mu ijuru, Yesu yarayifashe, Yesu yasimbuye Aburahamu. niyo mpamvu rero abantu bagomba gukubitana, sibyo, bakesurana kugeza ubwo Yesu azagaruka, abantu bakigwanira ikinyoma
banapfa. Yesu nuzi ko yavuze ngo muzakomeza mupfe gutyo, muzakomeza mupfe gutyo. ubwo nizo ngaruka ubwo nibyo tugomba gupfa gutyo, tugomba kujya tugapfa gutyo, tugapfa gutyo. Irani yo irashaka ko na Palestine iba igihugu. Amerika irashaka ko Yerusalemu yose iba umugwa mukuru wa Isiraheli. Hari ahantu hari umusigiti muri Yerusalemu ukahava hakajya urusengero, kandi nabo ntibabishaka, kandi ibyo ntibishoboka, ariko Bibiliya ibivugaho yo sibyo. Ibi bintu rero byose ni ibintu birimo bitegura intambara ziba zikomeye. Intambara ya gatatu yo ntekereza yuko bavuze ngo mu gihe uriya musigiti uzaba wimuwe wavuyeho, hongeye kubakwa rwa rusengero, ngo intambara ya gatatu y'isi izaba. Urumva abayahudi barashaka kurwana bo kabisa, barashaka kurwana n'imizi n'imigara. Abarabu nabo barashaka bari kugenda babona ko nabo ni ngombwa. Buriya mushobora no kuza kubona ko nabino bihugu by'Abarabu byose byiyunze kuri Irani, bikuriye Amerika bikuriye inzira, Amerika bikuriye inzira ku murimo. Vuga bati ni mapambano twagiye kurwana. Ubundi intambara ikarota, bose barakize, bafite amafaranga, bafite ibyo barwanira, ubundi twe tukabigenderamo inzira ikatwica. aho inyamaswa z'inkazi ebyiri zirwaniye ibyatsi n'ibyo byose ngo birashira, bigenda bihakubitira. Iyi ntambara rero ngira ngo Irani itangije igiye gushotora Amerika na Isiraheli, bongere bakubitane, nanone inzara yongere twase. Ni hahandi nyine nta kundi. Naho mu bindi biganiro tugenda tubagezaho. Ciao ciao, turabakunda. Yes.